ассалому алайкум дӯстони азизу қадрдону меҳрубонам. ҳамин порчаи шеърӣ аз он буд ки мегуфт қудсиёнро рӯзи ид он соате то шавад бедор чашми миллате. ҳамун рӯз барои ҳар миллат ид аст то таърихро агар бедор кунем. ҳамун рӯз ид бошад то шавад бедор чашми миллате. агар ёд дошта бошед, мо худоро шукр тӯли ним сол аст ки лоиҳаи тоҷиконро ба зимма гирифтаем ва корбаст дорем. шурӯъ кардем, корбаст дорем, кор карда истодаем. дар ин муддат бо чӣ пастиҳо, баландиҳо, бо чӣ сахтиҳо, нармиҳо, сардиҳо рӯбарӯ нашудем. аммо худоро шукр ба осонӣ гузашт, чун пояи ҳамаи ин сабр кардем ва бовар кардем, такя кардем. худоро шукр. дуои шумо мардум буд ки чӣ қадар дуоҳо мекардем. ҳар он чи аён аст ҳоҷат ба баён нест. дар ҳақиқат дар дохили мо нафаре ки ба нишон зад як қадам ба пеш. бисёр мепурсиданд ки филм кай мебарояд. филм ҳоло сабт нашудааст, ҳоло сар накардем, яъне ки наворгириро. наворгирӣ осон аст, аз ҳама душвор омодагӣ аст. мин бовар кунед, аз он тараф чанд нафаро кор дора, аз ин тараф баъдан корҳои кӯчакашро худамон гирифта истодаем. бо ҳамин ҷо бинед, бовар кунед, бахшиш нахандед, аммо ҳамин бетартибиҳоро бинед, ҳамин ҷо ҳамаш либос, ҳамаи ҳаминҳоро дастӣ мо кор карда истодаем. чизҳое ки ҳаст дасти тугмаҳо мезанем, инҳон холаси гап қариб ки ҳар рӯз мо кор карда истодаем. худоро шукр ба ин ҳам. аммо дар бисёр душвориҳо рӯбарӯ мешавем. ин чизҳо моро хаста мекунад. аз ин сабаб гоҳ-гоҳ паҳлӯмон бошед ва гоҳ-гоҳ кӯмакмон кунед. лоиҳае ки шурӯъ кардем дӯстон, ин лоиҳа кӯшиш дорем лоиҳаи ҷаҳонӣ шавад, чун бо беҳтарин нафарое ки алоқамандӣ бо ҳамин филмҳо ҳаст, аз Болливуду то Россияву насиб кунад ҳаракат дорем бо чанд коргарони голливудӣ ҳам ҳамкорӣ кардаву чандин кишварҳоро кӯшиш дорем ки мутахассисҳои бақувваташон, мутахассис оид ба ҷанг, мутахассис оид ба графикӣ, мисол дар филм 10,000 лашкар месозаду дигар чизҳое ки гуфтем, ин мутахассисҳо ҳамаша соҳаша. ва то имрӯз худоро шукр чандин нафарҳои машҳур, ҳатто актёрҳои Русия дар филм ҳастанд, актёрҳое ки форс ҳастанд, аз Афғонистон аст, аз Эрон аст, одамое ки машҳур бигзорин махфӣ бошад, аммо бисёр хушҳол ҳастем ки аксараш худашон баромаданд ва гуфтанд ки шунидем ин гуна лоиҳа аст, агар бошад мо хизмат, мо метавонем дар ин филм нақш офарем. худо нигаҳбоншон. хулас бо бисёр актёрҳо ва чизҳое ки ҳанӯз ин чизҳое ки мебинед, актёрҳо инҳо фақат лашкар ҳастанд, ҷанговар ҳастанд. инҷо чандин ҳунармандон ҳаст ва чандин давра ба давра иваз мешавад. бисёро мегӯянд моро намегиред ё чизи дигар.
اینجا بینهایت زیاد مبالزم است. در اسماعیل، بعد اسماعیل احمد گفتیم، بعد احمد نصر نبیرش چندین دوره دارد، چندین اکتورها دارد. همه این سریال نمی شود در یک فیلم کوتاه جنبستش میکنیم. از این سبب کارباز داریم، شب روز راستی گپ مهنت داریم، از روی منت نه. اما از بعضن کارها یا که رفتاری یک چیز رو در همین طول مشاهده کردیم. باور کنید چشمانم بیهوده ورم نیست، خواب نمیبرد از فکر. همه طرفه این یک چیزی هست که من نمیخوام این درد برای شما گذرانم. از همه انسانی بعد میدگی انسانی که همین یگون شکایت کند، بخشش برای من زنگ زده است. پروردگار از نیتمان با خبر است، چون نیتمان خالص است و این فیلم امید داریم که یک فیلم بسیار عجیب می شود. خدا خواهد ما شما را ناامید نمی کنیم. خدا خواهد همین طور می کنیم که با سری بالا توانید تماشاش کنید، با سری بالا توانید وای کنید. از اوپا می کشیم با بعدا نفرانی که در این جاده هستند. من می دونم این دشواری های زیاد می آورد، چون که نه همه می خواهد که فیلم تاجیکان معرفی شود. این پهلوهای زیاد دارد، از هر طرف فشارها می آورد، دسته ها جمع میکنن، کامنتاری ها می نویسن، چی ها ما نمیگون، زنگ ها می شود. بعدا استاد ها هم زنگ میزنند، خدا نگاهشان دارد. من میفهمم که اونها از جهت غمخواری میگن، اما روحاً انسان خسته میکنن. زنگ میزنن میگن ای تو میدونی این چگونه کار است، فلانی کار نشد، این کاری آسان نیست، این و این همین گونه میگن. انسان دو دله میشود. رفتگاه میشینم، گاه خدا شاهد است، گاه بسیار دلم پر میشود. سری چند روز می نشینم، از تحت دل یک بار گریه میکنم، سبک میشوم، باز میخیزم از پس کار میشوم. گریه میکنم، سبک میشوم، باز میخیزم از پس کار میشوم. وقتی میروم پیش نفری که به خاطر که میگم که لایحه تاجیکان داره، میخوایم این فیلم تاجیکان معرفی کنیم، پیدایش تاجیکان تماشایش فخر است و از جمله هنرمندان همه چیزی که میکنیم، وقتی که نام کینو رو میشنوند کلا نرنامه‌شون دیگر میشود. اما بعدن همون چیزی ساختن باشه یا که با یک نفر کار کرده اومده ایستاده ایم، خدا نگهبانشون باشد. از روی وای نمیگم، از روی تجربه ای که بسیار بین یک دیگر بخیلی داشتیم. بخیلی در چی است؟ با یک نفر کار کرده میبیایی خوب است، اما که با یک نفر دیگر هم کار کنی، یعنی که در هر ساحه من نام نگیرم، مثال با یک نفر هر کاری که است، چی درخواستی لباس، چی درخواستی شمشیر، چی درخواستی هر چیزی که میکنیم با یک نفر کار میکنی. اگر با نفر دیگر خوی برای گوناگون شدنش کار کنی، الکی یک نفر دیگر خفه میشود، رشک ایجادی است، نرنامه ها دیگر میشوند. آخر میبخشید هر چی که در دل است بعداً بیان کردن نمیشود. خدا شاهد است، به نهایت انسان زیغ میشود. وقتی که فیلم میبرونیم کوشش میکنیم همین چیز، فکر میکنن که ما دیگر نمیدونم یگون بودجه چی قدر داریم یا بودجه چی داریم. این چیز در تصوراتش همین گونه است. فیلم میگن اما تصوراتش کلا دیگر است. همین چیز هم انسان بسیار وای میشود. از همه دشوار برایم در همین چیز بود که از یک کسی یک چیز پرسیدن. به نهایت برایم دشوار بود وقتی یک سبیگی که چند آدم میبیارن یادم میبیاد از همه دشوار پیش یک از سرخم کردن است یکون پول پرسیدن است. باور کنید این پسترین انسان خودش رو در همه چیز احساس میکند. به این خاطر بعدا بخشش با یک انگشت من جنگیدن نمیتوانم، با یک انگشت
ман ҷангида наметавонам, аммо агар ки муш шавад, зарба мешавад, таъсирнок мешавад, куллан дигар мешавад. бовар кунед, мақсад мон бениҳоят ҳавасамон баланд аст. ман ин наворо барои чӣ кардам? Барои он хотири оне ки роҳ афтода нашавам, аз ҳамин роҳам нагардам. ин нията надорам, аммо ҳар гуна чизое ҳаст ки инсона даруни дилаш дард мекунад. гоҳ нишаста фикр мекунем, охир бовар кунед, ман ҳамин чиза ягон зарра ба хотири худам намекунам, чун он обрӯву он чизе ки агар гӯям мардум шиносанд, ҳанӯз худоро шукр мардум мешиносанд ва эҳтиром мекунанд. ҳазорон шукр, на ҳамаам бошанд, аммо як миқдор мешиносанд ва эҳтиром мекунанд. барои обрӯ намуд, барои чиз, яъне ба хотири миллата бедор кардан, ба хотире ки будан ин бовар кунед, аз ҳазорҳо яроқ дида як филм афзалтар аст. аз кадом мутахассисе мехоҳед пурсед? аз ҳазорҳо яроқ дида, аз ҳазорҳо ҷанг дида истодем. дигар ҳамин рӯзҳои охир дар Тоҷикистон агар ошхорӣ равем, чизҳои миллимон нест, мегӯям бе фалонҷо ном нагирем, фалонҷо ошхонаи фалонҷо шо чӣ қадар зиёд ҳастанд. дар бобати либосам, дар бисёрии чизомон оҳиста ҳамаи рафта истояст, чун охир мебахшед, аксари ҳамонҳоро мо сабаб шудем ки онҳо соҳиби бисёрии чиз шуданд ва дигару дигар. ин як мавзӯи дигар аст. мо на маҳалгароӣ мекунем, на ҳеҷ чизи дигар, аммо худо хоҳад коре мекунем ки як филм мешавад ки дар ҳақиқат ҳама тарафа бошад, ҳама тарафа тарозу дошта бошад, ки кулли барои дигар мардумам шафқовар бошад, барои ҳамин мо кӯшиш дорем ва бисёр бо худоро шукр мекунем. баъдан соҳибкоро, дӯстое ки дорем, мо боре ҳам пулшон намепурсем, ном нагирем, аммо худсарона гоҳ занг мезананд, мегӯ ки чӣ хизмат кунем. ман мегӯм не, ҳамаш хуб аст. мегӯм не, чӣ хизмат кунем. гоҳ паҳлумон ҳастанд ки ҳамонҳо ҳастанд ки мо оҳиста бо кӯшиш дорем, оҳиста ҳамин чизҳо. вагарна агар масрафе ки ҳозир кардаем дар ин чизҳо, дар ин корҳо, дар ин гӯям, шояд бовар накунед ки бениҳоят пули калон мешуда. вақте мо қадам мондем, таваккал ба худо кардем, чун боз мегӯем аз ниятмон Парвардигор бохабар аст ва кӯмак мо карда истодан, камай зиёд аст, мо қадам монда истодаем, чун бештари корҳои вазнинияш графикӣ аст. чун чанд рӯз мо бухорое ки нест, мо бухороро сохта истодаем. дар паҳлӯи Исмоил шеър мегардад, шеър нест, аммо мо шеъра сохта истодаем. инҳоро нархномошона гӯям, инҷа лашкарҳо мегирем ва ҳолати ҷанг вақте сар ба сар мезананд, даҳҳо ҳазор лашкар аст, ҳамаи вор мо ҷамъ карда наметонем. як миқдор мегирем, мондагиаш компютер аст. баъзан корҳои техникӣ бурун аз кишвар мешаванд. инҷо мавзӯъҳо ва суханҳо хело зиёд аст. ин дар ҳол табассуми ман барои ин аст ки чӣ қадар дар дилам ҳавас аст. ва агар ки гурдапурӣ як одам дар сад бошад, бовар кунед 1000 маротиба гурдаам пур аст. ва ба шумо ваъда намедиҳам ки як филме месозем ки ваи бошад, аммо ҳар чӣ ҳастем аст дар он мегузорам. ҳар тавре ки аз мутахассисҳои бақуввати пеши дунёро кӯшиш мекунем ҷалб кунем ки 100 задани сӯзангар, як задани оҳангар, як филм мебарорем, то ки ҳамин дар таърих монад. имрӯз бигзор маломат шавем, имрӯз бигзор ба баъзе не, аммо ба хотири оянда, ба хотири фарзандонамон монад. худо нигаҳбони шумо. дар баъдан ҳолатҳо сахт мо нагиред, чун ҳолати моро намедонед. ғайр аз ин корҳо мо ҳам 1001 зиндагӣ дорем. ё баъдан блогириам бисёри нафарҳоро номаашонро ҷавоб дода наметонем, дашномо мекунанд ки ту ин будӣ ё фалон будӣ. наметонем бовар кунем. ин тараф зиндагӣ, ин тараф рӯзгор, ҳамин ҳама корро намешавад якҷоя кардан. гоҳ ин тараф мо ҳам зиндагӣ дорем, муаммо дорем. ҳар рӯз имрӯз як муаммои филм бошад, пагоҳ ман муаммо дорам, меравам, намехоҳам ки ноумед шавам. гоҳ паҳлумон бошед. ман агар мо нашавам танҳоям, ту агар мо нашавӣ танҳоӣ.